Ivane, što je presudilo kod tebe da otiđeš u svijet kulinarstva, gastronomije, ugostiteljstva? Kad je to bilo kliknulo? Pa to je super pitanje, to me svi pitaju, ma cijeli život je to tako. Od malih nogu i ja za drugo ne znam i ne želim znati i to je moj život i ja od toga živim i živit ću. Koliko je Hrvatska prepoznatljiva u svijetu po toj gastronomiji? Jesmo li mi dovoljno prepoznati u Europskoj uniji, u Americi, u Australiji? Pa ja mislim da je sad u zadnje vrijeme sve više i više, da mi napredujemo, idemo naprijed i to je definitivno tako. Naša gastronomija je po meni se digla na visoku razinu, mi možemo bolje, mi moramo bolje i mi želimo bolje, to je definitivno, treba malo vremena, nisu nas mazile ni okolnosti ni u prošlosti i tako, nismo imali vremena, ali sad se dižemo u svakom segmentu, tako da ja se nadam da smo dobro prepoznatljivi sad i u Europi i vanka i da samo u buduće naše vrijeme dolazi, jel? Kako komentiraš to da su kuhari, primjerice, smješteni tamo negdje iza, oni pripravljaju hranu, nisu dovoljno medijski eksponirani kao možda ti ili još neke tvoje kolege, ali to je dio ugostiteljskog osoblja koji nije u prvom planu. Je, slažem se, nije u prvom planu, ali u prvom planu je ono šta ti ljudi iza kulisa, što bi mi rekli, iza zidova rade. Tako da i sama ta prezentacija toga jela, to njihovo ličenje, njihovo personality izlazi van. Tako da to toliko i nije bitno i mi koji smo na televiziji i tako, sve je to lipo, to je sve segment jednoga posla, to je sve možda čak i prolazno i u tome trenutku je super, ali najbitnija je hrana u stvari, jel? Vi kao gost, bilo ko kad dođe, kad osjeti tu hranu, kad on vidi ljubav kroz tu hranu, onda je to najposal koji nama treba i od čega mi živimo i ono što je najbitnije od svega, jel? Ne moramo se mi voditi ni za medije, ni za televizije, ni za kamere. Lipo je to proći, ja sam to milijardu puta rekao. To je privilegija i čast biti na televiziji, biti prepoznatljiv u svome poslu i tako. Ali kad ti meni dođeš da ti ja spremam hranu i ako ti rečeš ovo nije dobro, što to meni vridi? Meni je bitno da je ta hrana super, da si ti zadovoljan, da su gosti zadovoljni. Onda moj personalit izlazi na vidjelo i onda je to ono što ja jesam u stvari. Mogu te upitati koja su tvoja baš specijalna jela? Jel ti posebno nešto voliš jesti ili probaš sve? A više manje probam sve. Stvarno sam, ja bi se nazvao gurmanom, ali ne mogu nazvati gurman. Znaš kako smo mi, ja kad sam gladan, ja bi ovaj stol ode, jel? Tako da je, ali jesam uživan u svemu što je dobro uživan. I to je najbitnije od svega, jel? Želim probati sve, želim naučiti sve, želim se educirati, želim ići naprijed. A moja spiza kad spiza, ja sam uvijek vezan za Mediteran, što je normalno, mi smo Mediteranci, uvijek naginjemo više moru, što bi rekli, jel? Ali da pače, sve vezano za Mediteran, Mediteran je širok pojam riči, to znači uključuje meso i sve, i povrće i začine. Tako da sve imamo, samo to treba iskoristiti i prezentirati na najbolji način. Je li naš čovjek u Dalmaciji, evo zadržat ćemo se na našoj ovoj lijepoj Dalmaciji, ima kulturu uživanja u prehrani, zna li on uživati u degustaciji, baš u uživanju u jelu? Pa možda prije ne. Ali sad definitivno da. Samo ih neko treba otvori oči, treba ih neko uputi u to, treba strpljenja, treba vremena, treba ljudima hrabrosti da se upuste tako nešto. Ljudi uvijek negdje žure i tako, ali poanta cijelog života je hrana, jel? Svi se vrti oko hrane. I sad se moramo samo koncentrirati na tu namirnicu, samo se moramo koncentrirati na to jelo. I onda je super, moramo doživjeti to jelo. I onda ćemo biti ono kako treba, jel? Ne smijemo je staviti sa strane, moramo je stvarno doživjeti. I za kraj, Ivane, možda poruka svojim kolegama i nama koji probamo vašu hranu. Poruka mojim kolegama da ih pozdravljam, da ih želim svu sreću i ja znam kako je to naporan posao i ja znam kako je to teško. Želim samo da su puni ljubavi prema tome, da imaju strpljenja i na kraju će sve doći kako treba.